dunia dingin dNews tas anabol kitaute masapema anwe langa alai pa khudaps na me ding koi tabang local security ki bornai lo hojen hichikan sei masangin local security nikisi mate anwe langa minu hiname ding anwe langa minu corner pa khuname ding aban le nator suding local security hanalu ding local security kisim lawa hele comment ho bi han dNews aki bothai punna ja chu tua hi pattern lo kiti hilanga ke a hi asanom mina nang wa green color din na itala na mi adio abana pattern tu ne kisim do na te kana chu tin ki bol law na het bai ding kisim law na hitin kisim law na het bai ding hi chi hi pattern phone lok me ta bang na hi chen sim cha chai le di dap sa nong thalu dio abala dNews sa nong lu dio hi cha ke comment khat umin ke comment han comment ke post khat umin na ke post chi pen hin na achung pen na umin video hi azol anoi langa hum thei hin na tua hi ke post achung pen pen na video ka sim pana umin athu he le delta technology explain high speed low cost fully decentralized facebook langa ka post in roland delta kim network hi chi hi ke post hi chi hin visit win lang athu in simula comment hin bola 1.33 delta coin na mudi hi mining ke se hello dNews a ko na jang 1.33 nisha delta coin ki ana hi hi ja dNews ang pon thot an bol jiute hichi hi roland delta kim network hi cha hin honglut bin lang ke pusa hin aban le comment la ya hin plus pa hin me deu cha hi content a hin lut deu ne dei ji bin lang na abale submit bol 1.33 ke a kan bol cha etiga jing kya ha value chun 1.33 hi credit kamunai punna epizinem tele a timing um hin na ke a hi khet khilo le 12 pungkhat khet khilo wa le jania chu pungkhat langa ka bol hin na a khotele chum pungkhat zo le 1.33 ka mu beb di hin na he jong le he che post a hin comment hin bol po bin lang a timing hin pha le post dang khat a comment bol kit lew chen na ke a yong hi tu nia denga he credit a hinai pun na a timing hin nai lo hi he che hin athu ho che hin na athu on sim no picture on min he che la ya hi summary an sim no wala chin sim deu na sim bin comment bol lew chen abal le dNews up reward na mo chen he normal anoi langa mine mi ni mine khon me dio aban le na tor su di user no ya my reward pa na me dio he cha he value chun tu ni hi date zata 23 February chu na zania chu kana bolin na zan hi chu date 22 February hin adar hi pung thum thin ko na kana bol hin na 257 ekitin akho tele chun tu nia chu pung som khana comment ka bol ja chu 1.33 credit nai lo hin na akho tele chun 257 zo pungthum ti tawta pungthum la comment ka bola 1.33 chu tu ni date 23 ni adenga na a timing hung hiding chu comment ka bola hela 1.33 chu hela ya he amount pending a hum de hin na to chu pungsom la khana ka bol ja chu credit nai la nong hwa jong chu timing um de na value chun zania chu ti ana bol ham tu ni ti ana bol ham hi chi tu ni zania chu ke a he te kana chu pungthuma kana bol ti tawte 257 chu pungthum ti tawte pungthuma zania chu dNews a comment ka bol ja chu to ai pungsom la khana ka bola pi ha reward chu ka mu theinai lo na pungthum zo le comment ka bol kit phat le post khat pen pen na cha chu comment sorry reward chu hung hi thai beb dina 24 hour zo si hi ja chu 21 nia kho value chun 11:15 hin na hi cha chu heading khat chu 24 hour zo si na hi chi ka sai dan chu hethim ta bin ta na hi chi tu azawa chu comment ka bola chu reward chu ka mu nai lo hin na tu zania chu aji chu zania chu pungthuma dNews a comment kana bol ja chu pungthum masang sia chu credit thai lo din na pungthum zo le khat ve dNews a ka lu ding post khat pen pen na comment ka bol ding na cha phala 1.33 chu credit hung hi den na it chu explain chom cha ka bol hin tin heading khat chu comment na timing rim phala post khana kho comment na ga bol phala a hi thela hala post dang khana na comment ga bol kit lew chen na akoi ep hile ke ya hi chong comment nim bol pi bin lang na ranking thele ding he chu ka sei no mi hi comment khana ha vel vela sorry post khana hi avel vela comment ega bolting le reward chu thailo hin na he jong le ke ya ep hile comment nin bol pi te bin ti ka sei hi na timing ol hin phal le anoi langa post khat pen pen han comment bol le chun 1.33 reward chu bonus chu na mu de hi na he chan chu tan te tunia dinga